Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Kaum muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah, malam yang murah rayanya Allah subhanahu wa ta'ala mentergebri kepada getanyo dua buah nikmat. Di antara lain nikmat iman dan nikmat Islam. Juga Allah geberi kepada getanyo lahir seorang pemuda penghulu kita. Siapakah beliau? Beliau ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat bertakaikan salam sabi-sabi kita nyo berdoa tanyo mengadai kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeputruk kepada penghulu kita nyo. Walaupun kita nyo mak hantam pernah taduk dengan Rasulullah, walaupun getanyo hantam pernah bercanda tawa dengan Rasulullah, walaupun getanyo hantam pernah tamkim-kim dengan Rasulullah, walaupun getanyo hantam pernah taduk sapat dengan Rasulullah, tapi pak malamnyo getanyo dengan penuh cinta ike melasah getanyo tak perngati urolahi Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang membantu beliau dan keluarga-keluarga beliau, dan kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mantang siro sapat di atas hurung dunia Allah. Mak yang metua ulamanya ibarat lampu, ulamanya ibarat labang. Bila lam saboh-saboh gampung hanali lampu, maka gampungnya akan padam. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat yang termulia kepada Tunku Imam Gampung yang terhormat yang termulia, kepada Tunku Imam Syekh
beserta jajarannya yang terhormat, yang termulia, kepada Bapak Gesyik yang selaku Bapak Presiden yang na di dalam Kampung Gedanyo, yang terhormat, yang termulia, kepada Bapak Sekdes yang kali gepegah haba benar secret dua krek di atas panggung, gepegah lepak Sekdes benar mak nyogok nyan pegah haba mesti peluh jum gedun ada medeh gelanjut laju benar anak payah long karena pendakwah Pak Sekdes beda. Hantam pernah takalan pendakwah Pak Sekdes, tapi Kampung Harapan nyoronyo Pulau Harapan ilung dari Cot Murung lonjak benar payah lengku pulau itanyang lengan lungpa pulau nya Pulau Semadu, rupanya Pulau Harapan nyoho di Nanggro Pesangan. Yang terhormat, yang termulia, kepada ketua pemuda dan ketua pemudinya, nekalan bak malamnya mak antusiasnya anak muda dan anak dara bak dipegat panggung, maka gekun le orang tua anak mudanya ibarat pli lam urotari. Bila anak mudanya pli lam urotari idro numak waten tagun kuah pli hanabe pong, tapi anak mudanya bek lagi pli lam ujun. Bila tacok pli lam ujun tatagun kuah pli be pong nyan kuah pli payah apa. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat kepada tungku protokol yang sangat ganteng yang tengah geduk di samping Long Bunong. Beliaunya adalah mantan gubernurnya Pak Protokol. Ya ni nanik ni ju. Yang terhormat, yang termulia kepada mak-mak Long yang kana di hadapan ulung tuan. Yang terhormat, yang termulia kepada adik-adik Long yang ubud-ubud, yang mantang bodret nyompat di gelung. Mak yang metuah abi yang berbahagia, segolom panjang Long pegah haba Long tanyang bak mak ile nu mangat dah pegah haba buno Long pegah bak Pak Sekdes buno dikali dari uku gang pakon nu mangat nu naso anggo tiga anggo mak paduk jum dah pegah haba malamnya sampai tubuh citunya ojara yang dakwah malamnya poh 12 Pak Sekdes jok peng citunya ojara yang dakwah malamnya poh 10 citunya jara yang wabadawa malamnya abe gedren tungku urung sot Pak Sekdes bak watenyan malaikat Jibril jak bak Muhammad cukup le umat gata Muhammad iuk melasah Muhammad lam embun ditun Muhammad gentut yang getuh lengan neraka dicum Muhammad ikap ijamok ditun pubut iuk melasah gitu oleh Nabi puyak poh pak kecil puyak poh dengku imum puyak poh Pak Sekdes
gesuud le malaikat Jibril kon Muhammad ipraya urola hidra nu Muhammad gejawab le Nabi Jibril ubena umat-umat lun bayi anak mit anak muda urung tuha tulih nan urung nyan bak pintu syurga nagala nama getulih nan dro ni singah bak pintu syurga syarat ji be wo bila nuwo dakwah malamnya segalam getren tungku nyo nandro ni singa hana tertulis bak pintu syurga baik tengak-ngak ni singa watedro ni gepersilahkan tamang syurga Allah dro no mak kal na gepegah le peti ko umum na maulid kayo maulid mono nyo buno maulid mak malamnya pegah haba mak kiman bekah menancerah kayo hana tuntun ko pegal lepas saya dah nu dot you tiga gede ko kru ni no drone mak bonon ni jak kude pat kedai roi no imatang maji tad ko payah lengku pulau si drone lako gejok Honda saboh nyan Honda John nah Honda John no nyan Honda ataupun Honda Vespa nyan Vespa nyan kedebah indah tu watane wate tamu kawin dayo jamu nyan ba abah bintih pintu rumah manyang go pedang Honda nyan ge heuy sayang isuut ledek Fitri iya abang hotaja hai pu hotaja oronyo kan mole hai tiak minta manok lah dua apa ogon bedah hurinang mak yang metuah biasa danyo mak kan mano leh mano tamang lam kama pakai baje cok baje lang kama mano mak hai buka mari nyo baje kalih datu nyo mak nyo urung tuha si kagelat-lat nyo pakai tanya gelat nyan tira urinang mano set nyempat gecok tu bajanya gesuk bajanya lagi bajanya gesuk kali gesuk lehnya gecok jelebab mak jelebab so jelebab Arab tarik kena Arab jaro sit kacikok lagi uru lempuh mana silap lenci payang nyamban gedeng jaro mana tah samping mana jaro nyan wate ketibit ba abah pintu gara-gara tungku lagi hiru lumpuh batejak mana ting tak ting tu Honda gepedip Honda le suami tungku bagejok Honda Vespa tungku gecagak dua rapap gulho Honda Vespa kamu nolho ji mati Honda pudip tiga tu urinang kali lip gap sang Honda kata bro tak baru aduh betul Honda bro nyat what ila kau gungi anak perempuan lo tiga tu tengok dia nang promo jak kude hon jak tanya umatang truk umatang belum ikut si mano buno long pajuhu bak rumah tungku imum cukup mengat si mano kot si boite kerpuk muli dumpu nang
kablo segala macam mak yang mutuah lehnyan pudip honda lem wo kena rumah hidro mak bakset ganto baje lehna ganto baje na brokon batai mupih nyorun tuha-tuha kagak oh batai mupih batai raya nyan anak batai tungku bebe boh unyo yang atapeh-peh di nyo kamu tuha-tuha thai botli tungku tiga tak kotok tiga di gentut tiga kamu kotok lebut kali rak punggung di gentut rak babah pap di bin alah jino mak kan ngetren bahasa awak nyo ke nak awak darah-darah darah ino ikna ino hana nyan blender kayo blender culok tu cok maka orangnya mandung payah culok cok yang tuha-tuha doro tu payah pakai cok likut nyan cok tungku payah me tungku wayur nyan lako payah preh dua roti nyan payah me lelako wayur perumah hotel ni jak payah celok cok yang cerajak leh nyan mak ni pudek blender ira ni cap celok cok capli pudek cok bawang kabeh mendu leh nyan pudek di kompor tik minyak tik bawang ibu dah asap huape tagun engketnyan wa ahya ta'aman honume umlatah bi makanan yang pajuh anak yatim yang pajuh urang medike diawak dike ikan pak anggota kepada anggota lon Bandung nyo kaji ujung belasah dan medike dua buah pucuk itu ko imam oi bakal pak saya dah pulau minat bagus sih pada pangking kau nyo kagak sih ino si kampung go si ino bere ino bere mendum ru hana bere Yohana bere hana duduk ikut lo. Bedah yang istitel tu pun lewat tau. Kah diki sabuh. Anak mit kaidu retak-retak yang empat kaidu samping je. Ya Arhamar Rahimin Allahu ya Allah Ya Arhamar Rahimin Allah Masya Allah Id'u li'anu'min Ya Arhamar Rahimin Farij alal muslimin Ibu doa Ya Arhamar Rahimin Farij alal muslimin Allah Ya Allah Jib li'ili tukuseh yang pajuh awak ceh yang pajuh tungku imum yang pajuh urung tuha yang pajuh anak muda nah saboh rantang tungku iceh tungku kan wadai kalen rantangnya agak kuning raya baju sang puno asal dalam ikun pak teh sang rantang Arabnya pak teh nekebah ke ceh gecok lepak sedeh rantangnya tungku gekebah keceh leh bagi le panitia alhamdulillah panitia bak malamnya long mak terharu long cukup ged mak cukup mewah beda takalan kampung-kampung lain mak panitia ini watelong buno semayang maghrib mak inan bak masjidnya leh long semayang maghrib plak mati lampu bukan jadi acara ke kau ju truk kuno ke prele di kui muam pak sete tuha apa tuha pakat tuha adat tuha gertak mantum prehlun gekubah rantangnya tunggu kabeh kajut bagi-bagi ka kelompok A kelompok B kelompok C kelompok D duk belade cok bu belade leher tu boh
Beladil harta boh bagi. Kabeh urinyan yak wa mandum syekh tu pajuh tu bu. Wate pajuh bu mak. Yan ban ibu korantang upolong masak putih barang. Ijok leceh iklok mana ipeduk lampingan baikap ipa ne ting ipa ne rupanya botrung mata putih. Nah yang modelnya ino buno. Alhamdulillah. Nyan bi makanan mak wa akhla makanan dan hiyah panggung nyo anak muda bek hek walaupun itibir drone anak muda walaupun drone monogi icok lampu lepak sedes ipas sedes kagak depu hukum dan anak muda ini kai depu si krek-krek yona yang but kanyo dengkuimu. Dan tanya anak-anak darah ke pegat pengumuman ni melasah penuh. Pengumuman kepada anak darah poh dua leplu kajijak melasah. Nyo panggung akan tahiyah. Ya ni kala ni ya panggung malam nyo mak warna kuning ada, warna hijau ada, warna putih ada, terhias panggung. Nyo kana tahiyah panggung malam nyo ni kala cukup laga. Wa qiraati sababa maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyo urang baca buno selawut mak. Wa fiahullahu yaumal qiyamah ma'as sadiqin. Mesapat urang nyan singa tah urang mak yang mutuah yang mesapat. Urang yang heuy urang jak kementar. Ya kementar buno rata jalan. Lenyan urang bi makanan dan urang iyah panggung dan urang santuni anak yatim. Mesapat urang nyan singa ngan urang syuhada ngan orang salihin pada tempat urangnya wayakunu fi jannatin naim di dalam surganya Allah jannatin narugo nemak nak kauri maulud muno hana alhamdulillah pakan ro nemak galak nak kauri maulud bak watenyan mak yang mutuah Abdul Muttalib gejak bak rumah Bunda Aminah. Citinyok jaro yang na Bunda Aminah. Na barang. Ili kece so nanan Aminah lumbi umuda. Umuda dua boh gejuk ipak sedeh. So nanan Bunda Aminah. Hana. So yang na Mike Ardila. So yang na Putri, so yang na Dewi, so yang na Yuli. Kamandum hana handa patih yang pasek deh kuimu ya. So yang na Rabuma, menan Bunda Aminah hana. Fatimah na kenal biasa yang nan Fatimah tungku daerah-daerah gop ide nyan bak samping ringan masjid kejuk katuha kamu kakot padahal cukup tari ke masa jamun mak ikutnya man karena katu boh tek nan ditanya dek putri nyan dengan motoreo tungku tak motoreo tak pedang samping ji bak watenyan Abdul Muttalib jak bak rumah Bunda Aminah Gobeda Abdul Muttalib getok pintu bak rumah Bunda Aminah krak buka pintu li Bunda Aminah ayah lagu puput ayah long seada akan long jak siat kedeh ukota Mekah na long yak dengar putra long dengar perti tentara Yaman
akan dia serang Kaabah Baitullah, maka long siat akan longjak ke deh siat. Rupanya di dalam perjalanan gubeda Abdul Muttalib tamang bak rumah Abu Lahab. Dia tengok jaro so yang nanan Abu Lahab ini. Nah yang nan Abu Lahab, Iyub dandan nanan Abu Lahab. Hana. Jak tu bak rumah Abu Lahab. 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 Tengok-tengok. Gehailam Lahab. Pakan mak hana gebi salam le Abdul Muttalib ke Abu Lahab. Karena Abu Lahabnya orang orang kaya ika. Abu Lahab orang kafir. Maka hana gebi salam. Kakak lenyan gue buka pintu le Abu Lahab Arab gue buka pintu. Ayah lago aning Abdul Muttalib sonan padukro nan aning Abdul Muttalib yang rekulung ile. Yang pertama Abdul, yang kedua Abu Lahab. Gepegah ba Abu Lahab tak bedah siat Aminah bunda Aminah sidrog ataupun kapakat pegah siat bak lamit gata Suwaibah ya jaga siat bunda Aminah god watenyan bedah Suwaibah jak kedih bak rumah bunda Aminah. Wate truk kedai pak rumah bunda Aminah gebi salim assalamualaikum. Kerap gue buka pintu. Suwaibah lagu pubut kena. Amanah Abu Lahab. Hai pakan gak takai Lahab malam nyoka. Hom pokoknya giu long isi di sini. Allah nak giu lang repoh kameng. Tamang laju. Wate kage tamang mak yang mutuah kenang udalam. Kapoh lehe malam bunda Aminah katengut Suwaibah katengut dikala katruk pak poh limang mak hai sang-sang Aminah bunda Aminah gemulumpo sang-sang nasidro bayi yang akan mendekat ike bunda Aminah dikala wate saah nyandungku hana getele bunda Aminah lahir ane cukup dari datat wate kalahe gupugo Suwaibah Suwaibah bedah siat Suwaibah putrana bunda sinyak kalahe Suwaibah bunda pakan hanu pugolong bunda long rugo long bunda empat buno giujak ayu kena bak rumah long jaga drone bunda Suwaibah beilean long pugo drone hai Suwaibah long sendiri hana long te wate saah lahir anu banyak mak bak bunda Aminah gebi paduk poh kelebihan bunda Aminah wate mengandung hanameri mak itanyo nameri itanyo umur 3 bulan batuk dile umur 2 bulan wate ta batuk rega dibit batuk tunggu umur 4 bulan wate ta batuk medah dibit nyanyo tanyo tapi kan bunda di sini bunda bat tempat kau bunda Aminah wate saah tungku mengandung hanameri. Yang kedua bunda Aminah hana hawasa
hana hawa sapu. Yang kelih Bunda Aminah metamah tari. Itanyo leh lahir anak mit lagi burung tok hi itu. Kakuh dikala bak masanya gepegah le Bunda Aminah Suwaibah tacok siat bayinya yan mak yang mutuah nyo bayi gecok bayinya wate saat genuk bet le Suwaibah hantu bet pakan hantu bet lahir Nabi karena tercerup badang lahir tanyo tepeng tatuh dia tu mak bidan gaki megaweng kata lahir tanyo tapi lahir Nabi tercerup mak putra makna tercerup nyo kehnyo tanda malai Nabi le Bunda Aminah na ijasawa atau hulai atas lagi nek tanyo kena na contoh barang itu and ijasawa orang awal lu pakai jelebab mak gesawa ijasawa secret tu gecok ijanyan getup Nabi Arab getup Nabi bak wate ka getup Nabi yang keinan baru tebut Rasulullah dikala wate ka tebut gecok le Suwaibah gak puplung tungku yang metuah kedih bak rumah Abu Lahab segolom nyan gekul le Bunda Aminah beile tabut sinya karena Abdul Muttalib pat mantang di kota Mekah tak bejah laju siat uronyo tajak ba Abu Lahab tak pegah anak komun kalahe gebedah Suwaibah kejak wate truk ka kejak Lahab 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 dengar dia kedai. Doda go buka pintu le Abu Lahab. Trap go buka. Go pegah le Suwaibah ba Abu Lahab. Lahab anak komun gata kalahe. Senang Abu Lahab masanyan mak. Wate ka senang Abu Lahab. Orang lam kampung YouTubeit mandum. Bak wate ka YouTubeit orang kampung bak masanyan. Gepegah sebagai saksi bak orang kampung nyo ke lagi nyo wahai orang mandum mukmin muslimin nyo anak kumun lon kalahe walaupun long orang yang kamu benci legata walaupun long orang yang kamu musuh legata tapi uronyo lamit long do ke sebagai saksi mandum nyo akan ku pemerdeka karena pakon karena berkat lahir Nabi nyan umak dum akai Abu Lahab mak yang mutuah rok malam Senin Abu Lahab pre pakon karena berkat kepemerdeka Suwaibah lantaran lahir panghulu kita bayangkan kita nyo mak uronyo dom masa-masa jahiliyah zaman tungku sampai uronyo kalahi Nabi mak yang mutuah alhamdulillah ada seandainya manteng panghulai ketanyo mak uronyo mak tiak sedot pakan tungku pegah lagi nyan hai ngan berkat lahir Nabi berkan ron mak asal lahir urinang icok ipoh batembah kiban cara poh tuku ya ni cok ni umi inang hai ya cok ni umi inang hai mah rap iglambung dari nyo sampai truk luar ke di nayum ron mak hana ben apa cek ron nayum hana ya ne ikan mau hagam pi hanayum masanya segolom lahir Nabi pakan hanayum nyo lahir anak min agam jut komutang urun cik mandu-manduang karena uragam boros ini kalian uragam ronyo Marlboro mil no mil nyan kuruko ego beliau tapi nyoko bro mesti are mesti on ego beliau pakan urinang ipo karena bejit ke aib maka dengan lahir Nabi Muhammad maka uri inang uronyo kagak angkat derajat kamu
kamu yumak padu yumurinang 20 manyam 10 manyam le manyam na yang hana manyam yang betat-betat pukhe anak muda kampungnya ipreh yang hana manyam-manyam punya anak muda. Nalung dengar orangnya wat telo motor simpati setar. Nah anak muda samping long ikun bak ngah ni. Ke kan. Wat aku kawin ada kopeh janda mendok. Ikun lenga ni, pu janda orangnya kena janda bolong. Haji janda si bolong. Nyohana bolong kan janda nyan ting ting. Nyan ke nyan wa berkat lahir Nabi katanya urinang kana kanayum. Ka ke di kala masanya Suwaibah guplung ke deh ba Abdul Muttalib. Wa tetruk ke deh ba Abdul Muttalib go pegah. Abdul Muttalib kalahi sidro bayi cukup tari. Go bedah bagah Abdul Muttalib guo. Bak watai guo kenan urumah go buka pintu le bunda Aminah. Sidro bayi nyan kagetup mak. Gecok lah le. Abdul Muttalib nyamban gecok. Nyane uragam idone be ana moh cara gendong anak menyet. Nyamban. Be dah cekak bertuh tai. Nyamban gecok le Abdul Muttalib. Ho geme mak geme giak pelingkar Kaabah Baitullah bak watenyan itu bid narid lam babah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kamu goyang tapi hana goyang Abdul Muttalib karena saking senang tungku yang mutuah badanmu goyang gedoi gekun Salla alaika Allah ya adnanin ya Mustafa ya Fantar Rahmani Alhamdulillahil ladhi a'tani hadal gulama ta'i ibar ardani. Nyaman mak Abdul Muttalib wate goyang wate hayun nah Nabi. Tapi uronyo takalan di kampung di kota kai putubit atakape uronyo mak ayun. Nah yang model ayun uronyo kena kalan anak muda kan. Nah model hayun uronyo mak ya hai model hayun atakape putubit uronyo hai kape pale hai iperla bangsa Aceh uronyo hai ya hai wani kilok cok mak yang metua ipai cok sinyak mak yang mutua ya cok sinyak peduk lam ayun ya nah ya truk ma pungo kan maino mai gop de truk ma pungo cok ape siapa sinyak si kayun anu banyak aina pegah tu hai sinyak drone padu kana umum tu sinyak alam kan kana leput belut idrak ke long sangnya keraji tibi babak kaji pegah apa padai siga lago lahi padai kabeh wate tapudepnya nek tanya hana model lagi yan ya wate takli sinya nyan kena nek mi sengap mam ayah nek mi sengap
Cok tu HP urangnya. Ya, HP tunggu. Pedu HP. Nyomot dengan semerah. Ku tak mengerti tidak. Rabbahu hu hu rabbahu hu hu rabbahu. Gejenguk lenek rak jenela. Rabbahu hu rabbahu hu. Ini pira bahu ikut nyampi betah. Peik tungku TikToknya tungku. Kirim ikalan le anak muda-muda. Mantap. Mantap kirim. Bah menan ni kedih tanyan baik ni belum mak. Pakal long pegah lagi nyan. Ada mensengkira mak yang mutuah bakdro nu mak. Hana gebi mengandung. Padahal mengandungnya cukup le fahala. Ki Bandung ku dah nak pegah le tak fahala. Ki kurung bulan malam drone mengandung mak. Lagi nu sembahyang sunat tahajud si kurung bulan malam. Si kurung bulan uro. Drone lagi do puasa sunat man si kurung bulan uro. Nah hebat pahala. Ni tim lah mengandung tengok. Umar ragam ke tim. Tapi mak gebila Allah ba'dron ke putua. Masa contoh mak yang mutuah meno. Drone kalapan bulan mak yang mutuah sakit ne tibik gentut itibik ham depui tibik pinu kena hamkin. Icok ilako email la o tungku kalage ma apa-apung pilagian. Tak balik kenakan, tak balik kedehkan, tak kun tengah tak ikannya lagi yang aku temleu ku. Gu putua drone mak, kalau seandainya drone hanang gu putua kakit, kakot rezeki kamu agam. Hanang mau jali. Aku puasa ni sabi kamu ju. Hanli ke. Idon mangan pipi rokok rau ni. Ke dari bulung pun sampai bulung kedua haim ku meme pi. Idra ni panena linnya ni balik-balik rokok ni ko do ba kedai kopi ko tu. Ya agam lahim encip roy. Tapi kagampungnya encip ini saleh. Oh saleh makan. Oh salah. Hai lu nyambe nak polong anak muda salah. Nyau rinang ni jak. Hai. Oi. Tak kau je. Oi. Nak dengar? Nyan pobre. Drone tahan mana muda. Hai. Saham wata tercelok ngamu ten mutai dibit. Saham 100. Nyuri nang pobre pu yang tercelok nyai dibit. Nyawa namanya si fotokopi ai. Maka gure-gure yang waten tu mubut hana payah kalian ia hakai. Nak kalian ba aning ayu. Na yang model ayahnya kana ayah ino beres-beres. Mah nak tim jeung dakwah. Betul yang urung combalekan? Hebat. Nak dengar tengku. Apa tengku Fadi tanya. Pu yang tak culok itu bit mak. Lagi contoh. Nak KTP sa unapor nyo. Nah. Watan nyo me bak foto kopi KTP. Ni culok KTP bit SIM. Citnya jaro yang ada culok KTP bit SIM. Iran musalah gok pegah habat yang akan dikirim. Anu pasal deh hanje salah pegah habai no. Nyan jaga pegah pasal deh peng BLT ko cepat mata kia. Nak ulung tungku mantang tanya BO mekledo long pegah abah kana ibabah kagak keun laju aw polong tu. Nyan anak muda pu yang tak pertama lah musim nyan itu bit.
Tanyo yang mencipnya, yang mencip tap chipnya. Kan? Yang nak press bos terkah baknek Cina ni. Inek dro nampak kara patah ke ing ngepah hantam belakang. Inek Cina tu ku. Ibadah anak muda gusuk Cina no. Gekun le Cina tu ku bak cucau ke. Cucau bak kaki bertiga kaku tua. 75,000. Kekele nek Cina yang pakai topi mirah nyo kan. Topi kan. Hai tunggu aku tengok nak main chip ikah na. Cak aku pegah mentang aku ngi waktu aku jak bak pesta kalau nak meno hidup mah. Nyan yang kampengen sakit nyan pak kecil tempat tak ada yang du pak kedai orangnya yang putar meno kan. Jak ju yang kan pam tiga yang hoi pala tepat. Kah, awak tahu? Apa lo lagi kau beres tak depan? Kah, ya anak muda, nyom malam nyolong pegah. Bila drone anak muda uronyo, lam kampungnya kagak truk long uronyo, long lantaran truk kono kan guyujak le pak kecil, kan guyujak le tungku imum, kan guyujak le pasat des. Kan yujak le ketua pemuda kayo. Tapi Allah gegetok bapak sedes. Allah gegetok bapak datung kuimum long truk kuno. Karena ino Allah manteng sayang kedro mak. Manteng sayang kedro anak muda. Hai anak muda. Gampang Pulau Harapan. Nu pakai bajai ngam pengcip. Dengar pegaut. Ngan pengcip. Pengne Cina paling ya poh kendi nyan Cina nyan tapi benda poh Cina nyan kali bayu pajak yang Cina lah apa kah nyan anak muda dengar begot nyan cok HP nyan HP yang kena nyan HP kan HP salah ni dalamnya yang putar salah anak muda ikem ibipeng 75,000 nyan yang 75,000 nu blow baje blow jakrung nak sembahyang Allahu akbar anak muda ku baci piat ngejai men kubah dia tung sembahyang nyan nutung ismayang hai anak muda leh neputa cip mantang berkekalan dengan cip nyan yang nutung ismayang nyan lagi nutung ngan iya rono tiga tu anak muda wate yadan ko bah cip le nyan ya tu ismayang nyan yang kulah nyan lagi nutuh iya dro nu sembat nutuh semayang nyamban mak yang metuah ngan iya gedung semayang urung mencip han ya sama dia kampung gop manyet lang kuwi pancot mencip dengar sama dia mencip astagfirullah cok nyan puau rumah jok pak bunda dia mah api letak kendang pengcip jok pengyan puau tu rumah baje jok pak rumah baje kali satu nyan dek sari ya banglah jok baje lung siat ya arah nyan baje apa cip nyan tak nyong legum encip gesok baje nyan irah le perumoh nyan ipurumo itu lako cok bajenyan rangan la kau cok itu kulintonyan so dah ibadah pak muka digerom pegah tanya urinang bek yoyo hai
Ke uronyo nyo kat mata kam enci bele kae ngke. Kae ngene Cina ke di. Kat dijit kadara. Handa dijut. Lip Pak Abang. Sepatu Pak Abang. Sekeap seketer sumpunya Pak Abang. Selampah Pak Abang. Nyan anak muda sabo. Sabo tu. So yang mencip siga tarik watu. Petron uyuap. Nyan lagi nu culok jaroro nu ngan i bui. Sabo tu nyo terakhir kabeh. Bila tanyo agam pengcip nyan tapaju. Bila pak malamnya di kampung Pulau Harapan mantang ini encip ipegat dakwah ipegat panggung tinggal mata itu bak kedai kopi taut panggung-panggung kedai beli pegat dakwah yang ko imum go beno balung pak tade ko pegah beno balung no pak tade iting ko imum ko pegah pengumuman hiurin yang oh nyo tu tung ko imum pengumuman malamnya nabut di Monasa kalian yang muda dia aja tak je kupi-kupi bentuk kelam alhamdulillah bak pengcip yang gelepak tegoh kah nyan tungku anak muda drone menang daripada pengcipnya kencip pengnyong bantu baik salah surah nyo pengcipnya noblo makanan rumah bohlu bapau bororum segala macam noblo ipajuh le perumo ipajuh le anu ne pajuh le dro ne lako bororumnya ne pedu luai poi metunggo-tunggo le anu dro ne tamong langkama dengan perumoh ne leuhnyan putra yang jut tanda tanya titik-titik leuhnyan tunggu itamong manikam tanyo uragam yang menci puno ngan rahim prumo jut ke mani leuh jut ke mani jut ke darah leuh jut ke darah jut ke daging wate jut ke daging tunggu ane tanyo pu ane dawa kuron muda ane cip ibegah kan ubegah anu cip nyan batat ate anu pateh tanyang batungku malamnya na batat ate anu cip yang pajuh atas hari bi mantang tak pajuh neraka tempat nyo tak jo anu tu badayah pajuh tu pengyan nyan anu tu batat yang buat ko karena mak pobre ayah saham ngepobot le tungku wai kun ka kun skater pakon karena berkekalan dengan skater berkekalan dengan chip itun tungku kekele runtuha menan menan mi menan ayah menan anu muda anu ibah kah titik kata orang lain kembali kepada dasar dikala pak masanya mak yang mutuah Abdul Muttalib gehayan anu nyan saboh ilme gebi bak tanyo mak yang mutuah maka uronyo ata ayat ata hayun anu hanale tungku haidara bek pubut atanya ke bahpe le saat ai main skater ya dalam skater yo wate yang kaku pubut le Abdul Muttalib pak panghulu getanyo Nabi Muhammad nyan tungku tak pubut le getanyo kiban hayun anu mak ron wate Tuhan anu tanyo yang kararaya je no kan selawut tak pernah kayo selawut nyamban hai getik lama jon
nyan hanju tajuk bak uragam lagi itu dia tu bak lumpang kerih haki uragam anu banyak hanju pim le uragam kemahai musim menet hanju tajuk bak uragam baikli anu pu cip ikli lam pu tantu black tapi nyo rinang getik layun nya anak mutuah kan karena perkataan ibu adalah doa ya ni ya sallallahu alaikallahu ya adnanin ya mustafa ya Fantar Rahmani Alhamdulillahil Ladhi a'tani Hadal gulama Tahibar ardani ataupun kenyan karena senang tak sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin alihi mak anu dengar mak nyuruh mak urunya kan mak ino mak kampung kau mama bolo papa bolo semuanya bolo ya ni mak pungo nyan bi ilme kanu maka raya anu tungku ngan engkau tuwi kenang racun karap sama duai ka dikala bak masanyan kalih ge ayun li Abdul Muttalib puo kena urumoh gekun bak bunda Fatimah bak bunda Aminah kalih tabuhnan anu golok Abdul Muttalib so rencana tanya bu menurut ayah so tabu baklung karena Muhammad gedengu dan Muhammad cukup laga lung tanyang bak ma nan Nabi Muhammad sosoma yang pertama hai tungku yang nama Muhammad sit paduk boh nan Nabi Muhammad nyan ku imum anajud guh nan Nabi Muhammad pegah cinta kepada Nabi dum nam Nabi hana tarusoi tanyo hai nan Nabi Muhammad yang pertama adalah Muhammad yang kedua Putalib yang pertama Muhammad yang kedua Ahmad yang keleta Taha yang keput Yasin hai tungku betul temannya Nabi Muhammad Taha dengan Yasin betul cina wates laut Badar kena salatullah salamullah ala taha
Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nama yang pertama Taha, yang kedua Yasin. Man Yohana tungku Taha ngan Yasin nyokan nyanan Nabi Muhammad ngan Ahmad hana selawa. Contoh Mesuronyo makan ye bunuh di atas panggung islawut ke Nabi lain tiga. Kan ke Nabi Muhammad. Jadi cocok pohana. Sallallahu ala Yaqub. Cocok. Atau kan bak selawut bak azan. Gekul le tengku imam anak muda bedah jak umlasah saat dia azan. Okey. Ikul le anak muda nyop bah selawut ke Nabi lain tiga. Kuna putra raja jom umlasah tu. Nyan jadilah kai puka. Ikun pun sakai le anak muda. La baje ke lengku imam nak me parang. Yo pak set deh nak me baci. Nekoh tameh melata talai. Ya dan le muda. Gok baje pulung tu baje dalu belanga. Ilwe ino nya tibi gentut mutu gentut ino. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah ini mau? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senang hati. Tadi dia kata. Asyhadu anna Dawud. Dimi dia mau pun dah jawab. Dawud dah sebut. Gebedah pak sedeh bagah-bagah ke pedep Honda ke pakat pak kecil ke pekat tungku imum. Gedang yum lasah tungku. Oi. Itigamnya ijak ya jangan kapalau. Nyota grup ke mah tu. Dek Pitri tengah me tunangan. Alah berkudang ni kudih hanapu. Tut. Ijak lepak sedeh hurung azan Dawud tanya tungku. Ngan pak kecil lam kulah iti. Go bedah tungku imum tengah getut rukuk tungku getut melasah. Hurung azan lam kulah melasah itu. Hana cocok tungku nyo azan ke Nabi lain tapi cocok tit ke Muhammad. Salam nan Nabi Muhammad. Tolong. Hana lo. Paduk bawah tanya nan Nabi Muhammad. Cikun mak. Antuk waten wa rumah putra ku pegah li tengku ku penuh malam nyon nan Nabi tagai. Yang berokon yang kutupu Muhammad tagai-tagai. Orangnya kagak pernah li tengku kala. Yang pertama putra mak Muhammad, yang kedua Ahmad, yang kelih Taha, yang kepet Yasin. Yan mak. Maka le kitanya mak uronyo. Hanale kitanya uronyo jak-jak bak ulama ya boboh nan anik tengku. Tabuh nan kedo uronyo. Tanyang bak lako balahi uronyo sonan tabuh sinyak. Ikale lako boh junan anik kukutruku obonani. Itungku imum watem linggai itungku kukutrungan cukup tu sah pak sedeh pegak pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kagua ba Allah salah sidra saudara getanyo tungku kuku trua kuwa. Malamnya le getanyo karena kok nyan tungku kuku truku nyan mantang di Banda Aceh. Seetet tu nyo sama-sama getanyo talangkah kenong. Karena tak kerjakan fardu kifayah. Sekian dan terima kasih Pak Sedeh kun. Bedah jak sama-sama mak yang mutuah ibu-ibu. Anak muda urung tuha jak kenan sama-sama dengku. Kaluh ke pegapan mandum yang mutuah. Hai mak. Bila do ne mak ne tim ne preh urang yang gupuo Banda Aceh urang yang kamati. Leh nyan ne preh ne semano. Leh ne semano leh nyan ke semayang. Leh ke semayang lakai kata penghormatan ya intat ujrat. Nejak idron lengkap syarat. Nyan gebi fahala oleh Allah saboh gunung Lut. Pat gunung nyan tungku. Hidih tungku ya Rab. Ya sedot juga di. Wiraya gunung. Itanya le anak muda tungku. Man ilung hana kupreh sagai ipuoi Banda Aceh lenyan kusumano. Lenyan ku semayang tapi hana ku intat bajrat ubena gebi gunung nyan gebi gunung bagi urang yang hana ya intat bajrat tapi nyobek salah surah benar preh semano benar sembahyang lenyan neak wo tapi bawai manyet ilebe awai drone nyan gebi pahala oleh Allah saboh gunung Uhud di bawah gunung Lut itu. Nyambat mak yang tua fahala kaku dikala getanyo mak hanale jak ba ulama uronyo tungku sabab uronyo tungku yang mutuah bek tanyo anak muda dalam kampung uronyo bujumot tajak bak beut tungku dikna fahala urang jak bak beut urang jak bak beut cukup le fahala mak. Saboh langkah nebutnya langkah. Nyo saboh langkah kalian anak muda. Saboh langkah nebut. Getulih le malaikat pepluh pahala. Nebut saboh tek langkah. Nyan gebi tungku pepluh. Pepluh tambah pepluh 8. Cik jikura na tungku yang gepegat pengumuman nabut malamnya. Nyan sirani jak kena melasah tanya umi tanya abu no bila ngaju pepluh 80 pepluh 80 pepluh 80 pepluh 80 terus kena hoi Pak Sedeh biar pi siat cikali siat sertuh 80 boh tepak kali pepluh citigon Pak Sedeh dengar ya, 180 kali 40 3 abad 7,200 pahala nyan ohnan bayangkan aja maka ki bantu punya jo nyo rumah to putar lain le nak le langkah yang me lam Honda me bacu-bacut nak le langkah nyo cepat di langkah hana pusit apa tempat kebaikan makai lantak nyampak sampai rumah si hana begitu puruk tapi rumah ini bere urang jabut lam udah le kakim ira ku bak kem jelan ai betul mikir roknya ubena kalau jak dakwah telat-telat tapi kem leh dro aku salah aku pegah apa putrai leh ilung monodron maklum pegah apa tapi entuk ulah kai maah pada de ka
Nyan lagi tanya kala tajak sabo langkah gebi fahla puplu. Go pegahlam hai anak muda. Go pegahlam hai mak. Nyan ida ni. Kana du ino kana dengar dakwah. Ayo. Nyobut sit. Nyan anak muda ni bedah kana jak kena ni abut. Nyan biladro ni sembahyang. Salah mantang watai sa'ah ruku' dan sujud. Nyan mantang kepampun oleh Allah Ta'ala hai anak muda. Pakan mantang kepampun. Pegah dalam kitab Ta'alim jilid gelah 2 Tabu Hidayah biar raya tak kitab. Karena mantang kekira orang mitail. Gatuk anak muda. Hai. Oi. Kau cerita le. Kah kena pegah kedu inan. Ikai ko he aku pegah apa benar kah? Jadi mah nak bengeh ke? Hana alhamdulillah kok jai pahala melayu kadu inan. Dengar pahala sebab tu long. Dia kan? Beda tak anak muda ini. Kenyana ada kau puja kenyana muda. Pecah dah tiga. Cap mantap. Nyan hai anak muda. Nyan wate drone nubut ucung melasa. Nyan mantang kira drone ta'alim mantang kira urung menuntut. Bila drone malamnya salah nubut. Salah wate ni sembahyang. Baik bak rukung ataupun sujud. Nyan Allah mantang kepampun dosa drone. Pakan karena mantang kira urung muru no. Nyok mahai yang gua dia gureh tu panggung. Sayang kerana ni. Itanya baru baca tungku karaya baru keruh le. Ai baru keruh punyo. Ai ajak baru pilih. Pegah tungku imam mana bere. Yang petalah tungku imam mana bere. Si awak anak jak buat. Nyo. Awak nak jabut anai petalah pakon kalau idingo pu yang gepegah. Mantang ni dengar. Wah mah melung pegah. Dan duduk mantang